Ucur-ucur musakang rab warung ane lokasinya di Sisen Paseh Pererenan, Desa Pererenan mengui tugas Jumat 10 Desember. Karyawan warung Inyoman Rizky Prasetya nuturang, ia sing medaya gati yen angin ngelinus jek kenceng gati. Nak tinggalina ada ya pasihe muncrat ulian sapune aja angine. Kejadiannya ento sawetara jam dase. Pas ento ada masih anak ngoyong di Sisen Pasihe. Prasetya ni sebuah petang tiban megai nyeritang. Kejadiannya cara kekini sebuah ping pindo man ada. Cuman ane jani paling parah liu ngeranang usak umai. Made Sukarte ane ngelang warungnya mu usak nyelasang. Ulian angin ngelinus di Sisen Pasihe ani ia nganti rugi 5 juta rupiah. Yen benain peragat sampai petang dine. Tim Bali Express ngelaporang.